Dr. Le Rozama, Secretary Tourism, PR Le Rodingi, Director Tourism, Pilal Chakime Pachwao, Joint Director Tourism Department, Le Officers Dangte, Tin Purabat Roming Liana, Mark Advertising Le Team Te, Stall Nei Tu Zong Te, Le Helaya Winter Festival Chimtura, Local Zong Te, in Zava in Winter Festival Chibai Kabuk Cheu Nikuma Khanin Laklu Kanni Lul Khan He Winter Festival Hi Vanne Thak Takin inaugural Kha Karon Pang Mana Sorkara Niria Ta Khan Laklu Kanni Nisom Pakata Winter Festival Hakan Manghala Niriat ni chu zirtop ni ania nikwa pathian ni a inrin ni tichuan ni som kha pathian ni nia ni som pakha thotana ka office tur te pathian ne na hlan na kan nei nuwa kan secretary Dr. La Rosa Matenen helam pang hi kan pana chutiang chuanin latharlam tak tourism kal mang po la shelo khan tourism kaldan tura kadudan toite kasoya chumi chukan department ho tu ten sherengin tuna po hian khalai muna kadudan ang zel khanin tourism department hi kan kalpui chhota zela secretary mai baka director thatak le viak thatak kan hanneya tuang chuan kum khat nuwa winter festival dang kan han mang le don ta ani Pathian mal som na le kai shwai na zara Winter Festival sa ni le som ni le pali kan lo hong le theita hi alomom ka ti em Pathian he na lom thu ka soini kumin hian kumdang anglo takin mason na thar tourism department hian ammu ama khan department in festival kan nei lian pani te hi kan boy pui vek thina sarkar na tun tu mai ro chuan sarkar dan ang thapa tender te chhuain Mizoram chunga event management te agency sang te thaber ber kan nei ten kan tender te anon changa ti chuan a thaber kan than chwa ni in amma sazoka leitlang pui music festival tan B&B company te kan thlang chua ka Tichuanin tu na hian winter festival min organize sakle turin mark advertising te than chwa an ni le boka hetiang thil thar kan han ti chuak hi department ang zong poin mason na rabi poimo tak ni in kasya alom om ka ti em ani kumina hian department sang tenen tho ho na na sa takan muwa kan sarkar chuan kong eng kima department te tho ho na convergence hi angai poimo ema ti chuan tun tum kan winter festival a po hian sports department ten arm wrestling competition winter festival umbrella hnuaia anron nei dona tin social welfare department le excise and narcotic department ten winter festival hi an project poimo tak mai rui lo do na huna anron hmang don boka stall shan ve ten neya chu mai chula nilawa commerce and industries te pon helai huna stalls te anron nei bok ani Mizoram sarkar hnuaia department sang ten winter festival den chena tho ho na kan nei tha hi alomom ka ti ema lom thu ka soi bok ani winter festival hi outsource mailangin organizing committee kan din tho sarkar thachakna mamona tam tak kan nei wangin ti chuan he committee hi voi khat kan thu khoma chu committee a chuan department sang PNE te PHE te police department te health department te Mizoram Football Association te DC office te nen na sa takin he festival kan tho ho dan tur kan soya an department chewatanga
kan ma mo chi sang sang tuile eng te police thachak na te hrisel na lamata na kan ma mo te khang zong zong kha thok ho thei turin ruam man na thatak kan nei boka kan organizing committee te he na lom thu ka sei boka ni tourism department hi department lian lo tak mai kan ni a sumpo hi kan tet ang hian kan nei tlem le a festival lian thambua sei tura se sum sen tam ngai za chu kan she theu ome amai rozuwan nei khak takin Ministry of Tourism in noi som ni le panga festival he winter festival week buat sei na tan hian min pe a chumi wang chuan winter festival te kan lo nei thei don ta ni kan tum dan masale hun min pek dana chuan nisom le pali zan tlai tanga tan tur kha kan ni a amai ro chu Mizoram youth icon a tling thar top 10 te kha platform siam sak ve kan du tlata chung ko sang atanga local khom ten ni a an tan sum te an mu ve theina turin he winter festival a hian a bultan nan i man tirang ti in meeting chuan thadewin hun kan siam saka in rin ni zana khan kan sha angin youth icon top 10 ten concert hloting tak an neya kha po kha ke ma ni khazar noya ni ti kha kan soi du bok ani ti chuan festival hi tourism a chuan thil poi mo tak mai ni a tourism in atum chu ramdang mi le local tourism te local mun sang kho sang mi te kan state thenom te le rampona mi te mi khwal zin ten mun moi le nuam an tlo mai baka an zin hun chunga festival kalna te an lo nei hian nuam an ti ema ramdanga kan zin thin te poin festival te kan nan fu chuan anuam kan ti em thin ani chutiang chuan festival hi apoimo ema khovel ramchang kangzo ka po an festival lian hunlai zel hian mi khwalan nga thina hei hi sia in Mizoram a po festival changtlung tak kan nei thena na sa takin kan thoka October tha kan man zo ta ka khan na sin kut kha community champhai le chevel community ten thei to patangin an buat saya paisa te tho khomin an thok na sa le a kan ni o festival an siam thei kha aro pui ka ti a khatianga anin pek na kha an chhuanom tak mewani nasa takin champhai sumdong ten hlok na an bu a kan ni chunga champhai khwa a paisa leng vel chu cheng nuai zahni ani ti organizing committee ten an chhut le danin ani chutiang bok chuan leitlang pui music festival kha komzoi pukpuya lungle November tha khan lung takin kan neya music tui mi te tam takan fuan khoma dor siam tele ei tur zuar te hotel le thlenna business nei ten nasa takin hlok nan hmuwa ni thum chung le music festival kan nei khan lung leya poisa leng vel chu cheng nuai za vel ani in an chut chuak bokani na sin kut le leitlang pui music festival kan soirik na chan ber chu festival hian economy asiam thana theina sa hle ani ti hi ka soi duwa zai thiam lam thiam le talent nei thatak takte pholan na le sum siam na pia lama sum dong te tan hlok na na satak athlen thei bok ti he chiang em ani kumin winter festival a po talent thatak tak kan hut le chau ka be sia helai muna sum dong te pon hlok na intel ngeng ti karing nikuma khan kan winter festival nei na khan stall atanga kan mu chua keima ni tourism department lo lut kha cheng nuai som ani a tin stall siam tu te khan cheng tam tak an huwa an zong chang ema kumina po hian stall chan lo hlawin mitam tak anin register a minister ngin sak mindila local ngoi ten oma chutia ang khop chuan mi pui ten an lo hlut ta hi aro pui ka ti ema tun winter festival chung po hian
niruk kan nei tur chunga hian hlok taka sum in mu karing tlat ani hilai muna sum dong te poina hlok na in lo nei hian tourism department chu kan lom em don ani event management agency kan thlan chua nal mai mark advertising ten ne so takin winter festival 2024 hi an han boy puya remrod na that tak an nei kan han mu a alomom ka ti em a tin chu ba ka chuan puma nu na ten winter festival closing nan international band an cha chuak don bok nen kumin chu adang lam don ni tin chu mai ba ka chuan rei ek lama te so ta mui fang lama te program himom le nuam tak tak he winter festival chung hian om dona kumin chu thil thatak tak kan in ma chopa festival nuam tak hi kan nei ka be sei tlat ani tourism department hian approach kan thak hlokani ti hi mi pui te poin min lo shat pui ka ring tlata Mizoram chunga hian kan mamo ber nia kan shat chu kan han zir chiang tak taka awareness le sensitization program te kal pui ania nimin pia deu loka then zola sensitization program kan man phei chu kan officer ten min hril chu kan la ti fe angai don kan la ngong lutuk an ti ni mi khwal thlen dan te mi khwal lom dan te po kan thiam lawa zir tur tam tak kan la neya engwai ne kan thenom state Sikkim te chu an revenue te asan ura mi khwal englai po an kal kan ti chuan an ni chuan mi khwal thlen dan an thiam em a nam dang vai kan ti te poi kan ngai theangai vai ho hi min tlo thei nai beran ni a gaw hatia mani lo khan Kaziranga a kan secretary te nen le kan tourism a kan officer then khat te nen kan zukala chuta chuan Assam chief minister in thu soina chuan 10 million velin Assam le a cheve Assam khopui le a chevel dang khu tourist an lo hip khomani an tourist potential chu athale kan ti rual hian midam tak Mizoram ron tlo ten an soi chu Mizoram hian tourist potential in nei tha em a amai ro chu marketing lama in chawani min ti a chu wang chon helama hian kan in concentrate na sadona mi khwal theng thei turin Mizoram mi puite kan buat sai photanga chu min hnuwa chuan mi khwal te ko lu ve kan tum ani chu tiang chon kan approach kan thak hloka Mizoram chunga hian chu tiang chon awareness sensitization program hin na satakin kan han kal chho pui to me ka kan kal chho pui mop dona Mizoram mi puite mi khwal theng tura kan lo in pe photani lo chuan kan laka mi khwal te an be dong dona chu wang chuan in khalama khan na satakin kan in concentrate dona ni Mizoram chunga khotam takten mi khwal te hmuata na moi tak leilung mal som na andonga khopui pona han zinila Mizoram moi zia kan hmua heng khote berte thlenga tourism industry kan hriat thiama he industry kan ram kan khwa changkan na le mason nan man thiam inzir tir phothi kan mamole tul berning ka hriani chutiang tur chuan ma kan la chho mek zela Mizoram mi puite le department sarkar department sang te tran puina le tho puina te po ka ngen ngala tin hei tourism lama mason na kan nei thena turin rural village tourism competition te kan neya chuda chuan khopasari than bik te anron in ela Mizoram mi puitam takte puin kan tlo thei turin an potential ten ron pho chuaka mu nomin atha em ani chu tin chu ba ka chuan district wise in ti siak na DC zong kan ko khoma an DC ten district tina potential an nei dan an ron pho chuak le a aro pui em ani chu tiang chuanin kan hriat lo tha te po kan hriat pha chu wan chuan kan boruak tharingot mai po hi midang te ta na tlo chak om ani Delia mande ulok kan zikuzin khan an lo sei chu solkar khatlek talpo
Mizoram ron chol kan chak pollution a polluted lutuka chu wang chuanin a hreom lutuka chu wang chuanin I hotel thate engtin nge om ti te min lo zota khatyang khanin thil chi sang sang ke ni pon kan nei te le kan om dan te kan sil boka chu wang chuan kan rama boruak thiang lim tha te hi midang in an eat ema kan fak moi thiama khwal zin ten local du na tura ke mani mishing te poi kan lo in bua sai hi atul na ani ato bera chuan kan hun pui lali suwa Krista pian na champha lo thleng tura hian himle nuam thei ang ber mang turin mi pui local khom zong zong te du sak na ka hlan chewa tourism department in winter festival Mizoram mi pui te tana le mi khwal te tana kan bua sai hi lo chim vek turin ka som du chewa winter festival himom takmang turin winter festival du sakna ka hlan vek acheu kalome